Sia abogana de shemamba ya mamunyina ache. Amamu akwaba de Ahenkan 93.3 FM so braso so memu semwa. Yansa kena na peyesini se koso de Ahenkan Kasiebo 6Am. Ni nyina da frapo ye mantam no emu. Achem abuabo baby yetie ayakua frakoma studios. Akua frakoma batampa di studio na yetia. Ya baba chone srani abasadia ma ne anape ne ye fiada June bosum da tosum yenu wa fempinu ne adonu miensam wo Ghana de shemamba ensam no dia wubetie bi ne se aloteje kops kire se nana adodan kwakufo na bedi a kire no nyankopon asra ne dada nti wa so beye no o to pagudantuom na sanso ana eye sabisabi mpradua san kokrafo ne merwafo amu ma konko Ghana mu amkira wonoma wonum fie akwa ni mu pa no amu ye adwuma wo momla ntibrem eye so adwomu sie sika kakra na dati akwa momanya so mfaso no wamasa akwa asoyom risk asem totoye eso omukoye den ewo ho ebusuan se afufura mu anso na anu ade ya be kan se ukopie mu wo odan committee nursing training honum tankura ne akunya aye didi so didi pon ekura bi ni ho akwa ahwe ebusia fufura sa betomu o Kasiebo mu chenwaso wei ene ensam awodo anopai eguyen apno so ma wura mfisi adu beko bi emai so na wo eye Zimbabwe man no wo so akwakwaje amamra bi dia tuma wajire se eba beboa mo man no etumpon amamra be ya san na mu hihye ye kura ne wototoye enso bi etie yedimo enkyeremu anopai yede enam kai na sene nso ese de ofidua pa no ye hwe ne aboa do ne ye pia no amnatimi afro eno enti anopai Ahenkan Kasiebo yede sumo Ahenkan 3.3 FM so ne de ni hwa a etuo enti ayade se rich drop natural mineral water one aso ya sene pampe ene yede anopa no si Ahenkan Kasiebo ede ebrewo enti eyenso du trimo po asem ne de ato ablesem ye beba ne abekenkan ede ama obomoden na pia so sema onua so entimi enya bi enso so enhwe na entimi emmoa sanso na wo YouTube anopai eho so ye dem okwa no so ye Ahenkan 93.3 FM no so waduru wei atre kokko no potokasa mu ase subscribe wodon sa ebo so pen no ano no wabeka busu akunu ka we ya bai obesu anyankan bo ewo fidie no so se Ahenkan fo abo wodon sa boss an ye ne dem no ha ho enko hwehwe yen so so ebiem 0594841044 ayo frequent budi abetimi enso so ede wo text message ndi afa so memfre mom na mom ode wo ye wadwenchen be fa so SMS and WhatsApp ebeken sa ye bekenkan enso ede amaw anopai anuanu mienu ayesin konya yede anopa no ye no sia Ahenkan Kasiebo bosuo de yi ye de ba besumo ye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene marima apedie the beauty queen mother afia ampofuwa afegana le shemamba ma yanshansam no asese Ahenkan FM edidem kanin fifi mantamu tetina ni dima National Democratic Congress and December nyokon ayowura Bernard Aloteje Jacobs ya tudwa ya wobo manye chese wode nani kwatwura wisi ahune santam wahunu sagana mampani abedi eche Dr. Lahanji Mahamudu ba mi akwafa ne form so ya wo pese otu franka edema NPP amanyokona wadanya miase papa Aloteje Jacobs asemwa wo kenya se na seda wode ma okropon ba se ya do nyina ne se ba wo mia no wo ba be sacha ni omamu pa enu ntisi wanya papa no akwa peke form dia o se ye na majisu ye atadwe ene atede no Ghana yate do eti wase Ghana fo matede papa se papa ye prim na koma na waje jane ho na wakwa form si ya wo be ye mu ye ene e che stapie enyomo no wo beye mu ye papa ewo krom ha sei na wo cheche ni se no se ba mianso ani wan ho yase adom ani sande oso ntakrache eti kofo bebre ka wa mu a anka ba mi apoli ahinti manka ne forms ne kura ato forms e konkura na nka wakaze wo manya nko biem nanso nyankopon wonte so da sani no da sani so nte se nyankopon ti enioma dan wo honhom fam wose nyankopon ahyeda asra Dr. Lahanji Mahamudu Baumia wasra ne ngo papa cha Black Sheriff nyum no boy are you my head
Oyo in Baumia's head and Casaches said ye. Baumia tisu nyina ya ngosra nkwa. Enu nti wani a wode won sebe kano no. Eni afom se dwasa wo beto fom pa gravity no. Eye too high. Na busua o bebusa se papa ye dia ba asem wo yandi sini na wo keka sanse be ho abanie. Anu ose a wo yandi sini people. Na so onim adekura afa na sa. Na nalo dan kwa kufu ado enna bedi echankasa no. Wo ho do ye no Nyankopon na ahye da atamde atunimu. Enti onu kro ya ene wanwan so yandi sini. Na wo campaign ama ani pipini. Enti wo se obi dia odo no a na odo no. Obu anu anya hwe ma no na so odo. Obu anso papa ekotwi ko batanyina waye ni binso hu a na nakoma ti se yiro nti sa na tie wo hunu bawomi a wo hunu no se wo bibi papa woni mu obetimi ade abo mantiasema Ghana wo toa ne nsem so wabra wo bontoa ene ejajajaja wo ye campaign wankasa ade ama Dr. Haji Mamdu Bawia no wo chese ene pipi amanyoko ni mu no utu wani kru ehwe party ni ncho ni zigizaga mu a Dr. Haji Mahamudu Bawia pani nipa wo betimi ade ani pipi amanyoko na kobosha sase so besesa Ghana enu nti ene ono Alote Jacob so wo kan sa no se dan wo da na mabafo ntenta kase no so ene wo kwete se Dr. Haji Mahamudu Bawia se school feeding kra wo baba sacha ni omem wo no mo na mo so makode jeta akọ abafo ntenta kase so se konfu otwabo papa yi twabo no munim ni amogeka se ukọ school feeding no a ensam prekese na ho ena Ghana fo so sori ani ade corruption de yempe enti mumpe corruption ani panse wo bekwa abafo ntenta kase so de ya school feeding so akọso mamuna matikotwa kum anu so se ase akire sen enti ya wonte Ghana fo bi ase se digita papa na ni so de hunu no ni nyina fa pem gina se corruption betu ase daku enu nti ya ma papa ne kwan na wamra Ghana fo nche se ne Yesu ka kire nkwada no enu nti wo ka ade acha Ghana fo gina da se obi bia wonim na wo beka se oba omia mede mensa akoka no mede mensa akoka ni ti mede mensa akoka ne nsa mede mensa akoka na ni no we de Yakopon onya ni se Job die ni bia wama akwa ne chance se ko na nakoma de amfa onsa ka no se da bi we de enya Job die ni bia Nyankopon beka kiro da let se makwa ba omia de ode wonsa ka no a wode wonsa ka mani enu nti afiri hu na ko ba bi foforo na ba omia de wonsa mfata oya oni atete etwo se Dr. Haji Mamdu Bawia no de Nyankopon na nkasa hye da boni din ena wafra ne so bedi mampani enti se wumpo bedi mampani wa kroma wote ase o wonte ase o se Nyankopon na hye da bono de ama Ghana so wo meboa ya no onye ye enti se wumpo papa no oba bedi mampani nasem eno no. Dr. Mahmoud Bawumia has picked a form to contest for the flag bearership of the MPP. I don't belong to MPP, but he has my sympathy. On President Nana Akufo-Addo, we my sympathy because of what they have done for this country. In spite of all the difficulties that Ghana is going through, I can say there, for the first time in the history of Ghana, a visible working vice president. On social media, all can there digitalize school feeding. Now, even rough. We are all calling for the eradication of corruption in this country. And I say these are the best brains. Opotuma stop on Kofo, the Obi Ohama, school feeding Nagasa on Facebook and no one taking down this banko. Some people laugh at it. No makade Bawumia has been born for Ghana. The brains of Bawumia is to change Ghana. Nipa wutini kai eya kani fifi mantamu titna ni dima ani disi amanyoko no Owura Bernard Alote Jacobs. Ye ko yen anim ewo anopa no sia Ahenkan Kasiebo no ensusu emu. Na eyade se eye ya maame no mo ne ya papa no ma sebe mpraduase wonem fie ekọ animu pa na wonem kura no ontimi enya adwuma ebiem okọ no mo ahomegye mo. Na no eye pensioners bondholders forum for yi seme no ekase o ma no tempa kyeremu ese wo musika akodi aban ho aban hwe no fa na ade o ma de fa ma wonem no eno so akoda ne boachi bidin o ma twe
omunim adekora ekura mu ewo soro no muntia eye sa wo musika yi entimi ema wo monsa enso enka enu nti wonmani abre pa ejere mu se so man hwe no man ka so mutiri hu amani mi omo so no na aban yi wayi won mutiri hu nyina omokura sabi kafracho ebu won mo mutiri hu nyina krampo akuku dada na ne eje se nwoma na abesa wo wide kire won man na eye ka so mo kasa nyina ye coupon yi a wo so aban hwe na wode ma won mo na so omo kire mu se wo ebre ni abra no omabo aban no omo kire nkrata wodo de ko womo akasa kwotena eye aswam yes kasam tutuye wonum sade abeye kurampo agya senka adehye no mo wonum ana senka aban mu platform so ewo wonum aswafo yes kasam tutuye so titiru onumanyafo akrofura to otwam ne nanim koto manim kurampo a sabi omo waye ne mobo na waswade omusika ma omo na so ni nyina omafasa kwan ni nyina so ayade so musika no monsa enkaye no mu kire mu se etrenti ye de ye nya ache so eso da biara da enti omu gusua kwotena so ye musika sam to ye so mekọ so atena wa kosisa de omo hwe animu no wo monsa so betimi aka enti enra da wo monsa boaboa wode mo ho ache so omo ye nkakanga krawa wunim sabi nkokrafo ne merwafo nante omo ntimi nko nante ntatam so ebi mu kra no omo komu kra poma ebi so ekra tehwiche mu na so omo ye nkakanga kra sa tena so ewo nim biemu a ene achese no ade enya asem keto mani breye na wabro mo koye no na eye opanyina wono edi eye pensioners bond holders forum for anymore eye owura doctor eye edu anane entry woni semtrafo kasa no de tudwa kire mu se omowura ho papa achese enya asem keto a na omo edi yawo ewo mumu bebre se ene sika ewo se ye hwane de ma won mo wenya se bibosia bi no mo kwa akwaje sadia gane ya kwa MF ndi abosia ne ya kwa akwaje tinipa no obebo life kakra gu so ya se onfa ma ya so de be ma ya so oni bi sa na so wedie sika ne ya omo sika o amamra no ma wo kwan ehye omo kete se wo so omo nsaka na so omo twa wo kwan no omo dwene ho achese onom entiase omnim dienti aban eye omo sa na omo chese omo kura ahen na omo je na so omo wo ma wonananom nananka nso anom a ewese omo hwe omo da achinti ena omo kura omo yesa entotoye yi na eba ne san ena ne a ebra so sa aban so hwe na wode wom sika ma omo no aban eye omo sa na omo de omo ka akire mu se enrada a omo koye enne omo san so beko no ma sa kwatra so aban nanim sa aban na sa fi omo a omo nka hwe ombe sori akofie na omo kofie a ombe twan kwakosi na otwe kwakosi ni wikuada eno eye 7 June no omo kwakotra se ahwe omo saa kosi sa abre no se no so aban ka hu hwe a eno omo san so ba kwakotra so ye obiem kosi bre aban be hwe na wode wonem so asika ede be ma wonem na omo chem se sisi ade omanum aye tawe obi ye kam obi ye tiam eti aban so no se me wo kire me a ozo wo kire na wana ne wo kire no eto omo sre sa aban hwe no omo coupon so no onfa ema wonem. So why we meet here today, we are meeting tomorrow. Monday, we won't come. Tuesday, we won't come. Wednesday, we won't come. To give you the opportunity to start paying me. If by Wednesday, we have seen that you have started paying, we won't come on the Thursday. But if by Wednesday evening, we haven't seen any alert system working, then Thursday, we are coming here. So today, we'll be here. Tomorrow, we'll be here because we haven't seen anything. We will give you Monday, Tuesday, Wednesday to initiate the payment. Once we see that the payment have started flowing in, we will not come here on the Thursday. Because we want until we see something. That is it. That's the decision we have taken. That until we see payment, nothing will move us from here. That one. Because we have done it. We have moved from here based on these promises and it's not coming. But so now we give you that time. Yaba dabia yaba sam dadana o munyanto boasie o yesere munyanto boasie aban guso ye de nje gu akwan so ntin nje be kwa na mudi agu akwan so a ententimi ema ye hu asem be kurani etuwe ye convener adema eye pensioners bond holders forum eno eye doctor edu anane entry eye achemde se konkono eno no ani eden say yi no na okasa wie ya pe ana osuafo abede kira ono na hwesika asem toto ya eso no manyafo abna osai asare etiwa east mrahye bedwani eno no opanyini na so ba panyini ensoso ekoye ana okoka bibi kakra de kira sabio mrafo ne kokrafo na oka kira mo se oh
wose na wura ho pa no no aka se odi ya woni mu no nwanwa bebre nanso so di atia ne se aban kura nya bi da se enei omukupos amacho na wose wo msaka na aban ti won se mintua o se dabi elize o twi bibi firi soro na ma bibi na kura mo anya sa nko mu kire mu se ka o kabaya tua da etua de osre wonom pa se kwana omo se ene omo se abeba aso ye honom no omo ba mo ma nipa dodo na ama ekampanyufo no keke mpanyufo no mra na nkomo ne eye mpanyufo nso mesi nkonya me kire mpanyufo mo aso mo yeska samto tua so mesi nkonya no mo hwe kwa mfa so ani manimu yayi omo sika no omo nsa enso beka na afi kura na no timi aboa ema omo ha omo kura nsa ma so obiem na biko esanse ahye omo ba no omo akasa mpanyufo mo wonom no enye sa no mo sibi enso epentu de wo sre wonom se adwebrɛw omo ka makoma to omo yam aban wode okapa so obefa die saa de ne de enya de CBC challenge one lesson. I sincerely understand and appreciate where you are coming from. This has never happened where coupons are ready for payment or are due for payment and government has refused to pay. But currently, we all know the circumstance in which we find ourselves. And I'll plead with you, let's sit and clear the five and then we'll see the way forward. So respectfully, let's meet tomorrow, discuss this and look at the long-term payment for the principal. So I would plead that tomorrow you don't come whilst we meet with you and see how best we can look at things. My father here is shaking his head. But as I speak to you, yesterday we collected or we were given the coupons that were outstanding that we needed to pay, and then we are in talks with Bank of Ghana. And so I would ask that let's give ourselves tomorrow to have that meeting that you said you wrote to us but we failed to respond. Let's give ourselves that opportunity to have that meeting, and then I believe that from Monday you would see some payments being reflected. Wey oswafo abede chira ohweskasam totoyani de dwumadie eso deputy finance minister wonu koya ye eyemra shebedwan de madisho mo etiwa east abato mpesua so onimanyamfo abana osai asari Jenkwa yanim ewo anapanosia Ahenkan Kasiebo emwe achemudan ye wo sukuu sa udro bebre wom ketuam adentamu fuoi wom yi entoaso sukuu fuoi wom na suapon hodro so kakra wom a na menka ne se sukuu ya esun kakra ya wo empatam ha se baako eye achemudan community health nurses training school suku ya tete anasifo bebre ewo pom ha ebi firi achichi ni bencha ya nkran kumase ne ade nyina ebeje ntetia beje nurse ntetia ewo kurom hanu suku we enye suku kotoa suku we ya nkroma bra suku acheye papa na suku no wantwatwade esi apeni atempentem kwa eno na moso ama nipa wada suku anwo eye Owura Jones abeka ba papa na nimu tepa ya disciplined so wadi atudwa ya wo ba mani achem ze ya kase prempre ya achem da community health nurses training school no eya tosum na to etonsum nya se bi o madin nim na etonsum ya dinim de se agina so papa na wom akade bia wo se wom de hyehye ne omamu bi eya ya ne oma na ka school no ntete no agina brane no wo ma twia emba Owura Jones abeka ba cheche ni nse no se ye ka semprempren dormitories ahodro kura no wo se ka asukufu abo munya ba bi di omutito no ebi ni ho etu ba hunu no na ebi mu te run away or your aunt run away no so aseme de mempesku mu ha me kwa ha dan na wakwa ha dan ewo kurom abo asene hehe ba bia no wakwa ha dan eba ne sa no a ya adesua no kura no enhyeda enkonkan ti akodane to suku mu no mo suani ni ti suku mu no na ja wo gentete ya no a enu mu ayya pa bebre since wate abonten na okobo ni ti kakra wakwa hase kakra ayun ko jamini en ko twisoloku no mu twisoloku kakra eba ne sa ema adwene ya ntanta adwene nchadansi pi ewo na ese adesua na wo sua no ho enu nti ono de na samu okanya ne se yembesisi adan foforo sani abaya dormitories no bebre na asukufo no so atimi atra sukumu agentete wotoa ni sabsu biama no chepsi aka sei baase
Shanya wudra wo sukubu nyina godjo agodjo ba ku bi o se efita wo se no kra de be 50 years ni no mo de sa ba asere bai wo nante atese achechede nante na Japanese fuo bi kra na de bre wo mo bas na cheye pa tete pa sam se kontebe na si kwan so awia mumu ni se ankra ye muni afri sukumu abesi hospital se gunguru na bas be na ebe yese nurse for na bas anim guase se twom anu to mo sra papa sampanifo embra wo mo sra bem na wo cheche ni sem wo kan sem ni nyina da no se emprebre wo mo sem wo bie any institutions are odra so ya odro bi ani aban ebe mo sra bem na wo mo bas ba kokra jamatimi ade akọ nkura ase akọ jintete ya eboa sa nesefo no nyesa butu school money e trauma de nko sin is believing and a practicals ne do so pa se wo de won sa ye se wo anka se wo ya hwe se hu se ye wapanye ni sei ye chechire nsa sei ye yese ye mia kuro sei no e wo se wo kọ ba bi ya health kan say apomde adwuma efo wo ho na edan si wodon wa gya chip compound o sade yo wo be kona de wani akwa hwe bi adanu ameko hospital Jubilee hospital bon se o mu na mu se ya re do makochira o mu ba be hwe se ne nioma koso enti se baase eni sukumu a e ba ne sa clinicals ko sra mpanifo so mbram sra be o de sanse wetu dwa e wa bra sukunu efa eye adesuafo foforo e wo sukum ho school no enya vision edusia ba yenyi yanso edan a yesi ba 60 years ago na no one that so tisi ankola no classroom je foforo so enu fi wa essence ye public health nursing training ye training public health nurses ye some training midwife ye tako in class e ko yeduma e fa no chiefs compound ye ko ye home best na ye ko ye dia bus ye bosses akisia bus ba ko ye wo o de 1989 uhu kura best bus ne ko bia na ko juruga e wo kwa enti emboa ye pefi corporate institutions for the individuals and say on me boy shen ye shen ye dey school for better mu dey don ko dey dey ko sua ade and ye ko practical and if you wanna say aban bebe boy and as individuals and a corporate organization be boy na timi abai ye school dey no ma so e be boy say na mi mu ye ma ye ye be ko so asom Ghana is an say covid buy no dey ye community health and public health nurses na Ghana geni be bigina papa ya wuti ni kenani muti papa hosha so de owo bi pa sebe onso so enioma enya so osuku mu ukọ school na otiete ni dia tse papa we okura din papa din pa se eyese ahonya enu bi no na ode na do sere dia tro panifo ani mo ntimum na mekọ ne mo principal Edema Achem Odan Community Health Nurses Training School Owura Jones Abekamba enu akire sukufuo ni bia yaje wo mfoforo matriculation wo ya ne kama ya kire wo suku wano mo sane abino mazitie wo mo so de o makosam ne ne o makakra mo ba suku mo ba famu suku na kade bia wo nhye danie enso no mo koso atokoso bo enkofo amane ese suku ne de o mo kire de o ento pese wo ba bi ba jentete abra challenge a one nursing institution is opa na wa ma we desi ade hia wa enya ade a oba expect me say me ma partners ne bidada na metwa so abaye me wo ma e na meja e na mabas nti me hwe se meja me ma ho a me wo study leave so amaba e wo se me mia me na me mama de so ero na hye me kwan ma me so e na me se aka cho mo mutifie mo pese mo be nurse so wo passion no kwan I would edge so mo be pursue. The challenges as we all know our health system, how it goes. I would say the patient nurse ratio and also a challenge. But apart from that, I think we are working towards it until everything is going to be okay. The mechanic so my way school mutifie say no mama be mu a church kra and me be do a be costume so na me stress so mutifie no so moment na sekeke yes I do me sua ni nyina mama adwam be fi so. Eni awutie ye ayadisuafo bia wonom ewa Achem Odan Community Health Nurses Training School. Na Ghana dis mama me emfa asida emfama rich drop natural mineral water.
na rich drop natural mineral water no ene ensukroje a obia age atomo titiri ye ne ewo eye achimam ya no de obia echimse no ensukroje a wonom a emwapom den SCP esita emanuoma konkan ma opa na ubusa eye wonom a monim de wapom den ensem obeka chosa no pa bia wo sori a anya twekura na wo se utimi ebo ensuo cap ma baako eno ebo samfre sabi kafra cho uyam na achesetimi abom watime jana na uyam ada ho na afi na aduane bia wo se wudi ade achi udi gum no watimi de agum na timi abom apom den ensem timi akonkan etu pensu a wo se wo bo na etimi ebo wa a rich drop natural mineral water ana no pay a wasa ofa bi na obobo sanso ana nhyiamudie biara e bekoso bia dwumadie bia wo bia edom beba asie bia no ka na se no se a rich drop natural mineral water ana de bema wa hohon se de be betumi enso aboa amomapom de ensem eno etimi asipiasi tanu sa no mo ko mo di udin na ekoye ko nsuo de ma ye oh na nsuo na dedodo oh waya ade o nsuo ni mo de ye dudin enso ekoto be se udin eka wa hoho enum me pacho a rich drop natural mineral water na wase utimi enso edema wonum akwaba na etimi enso abo pa me pacho nsuo yi yade se ba bibiara wo bia no woto enkrase ohia nsuo ni bia ye ne akase ye wo hyen betimi di nsuo no so ede atwa ba bibiara wo bia na nsuo na nkasa no me pacho na tra ye no anase bia ya wo ba betimi enya ne duduom atuo no eye achem aboabo Peace Town wo kaso anso ne patam ye kaso CP wonso kwa sabetimi enso akansuo no enso so ebiti aboabo Peace Town ewo na wo ba ene nduduo bia opebia no obetimi enso enya ne mum ka na se no se woto ye nkran so bibia butu bia no ye betimi de nsuo ni bi enso atoa mo na timi so abomoden anase no matimi akonka ede amawo na ka na se no so fama mi se nsuo yi sanse eye nsukroje ne de fa eye emfidie mu na bibia etoto mu ntino mepacho eye abedwakuam na hwe eye enuane ne enuane nduro dwumadie ntotoye emu no wonom edomo sa ahyase FDA for womo ensa ahyase ti rich drop natural mineral water no anu bia enso ebobo mepacho obetimi afre ye ne e wo fre kontabudie so 0241 666508 0241 666508 ana 0555 250872 0555 250872 eno a rich drop natural mineral water pebina bobo na entimi enso emwa wapomuden awusafo edo ko eye obi eman so eno enso eye abibiman no ebaako a eye Zimbabwe man no enso so emu na wo Zimbabwe man no emu na ababetodwa ekirem se wonom emra sebedwafo nso akwasetena amamra bia na chese no so ensem kaye akoye detwa ewo eye oman no enso so emu na eno eye unpatriotic act na eno no kire se yesenkrofo bi ewo Zimbabwe man ni mu a ompeso mbom tirim po na sebsebe preduas omutu eye aban no enso edigu eno ana mpanyfo se da bi so man trase no man nya bibia ometan fofo ho amana da no omkwa ye no nti no om ehwe yom tintim amamra edikoto mra sebedwafia mra sebedwafo no so enso akwakoto aba om agesa amamra wedi atomo na amamra ne dwumadie ene se ba behwe aboa na ene obi biara ye beche ne se wo bɔ ne tirim po anaso wo hyekuntu ase ye ntotoye bi se opese otu aban gu no eno ye nsa so omu se kua waso ayehye o kire mu se otanye ye ne de ukogina eye amamra na no ne wahu nse nkaye ya yetimi ebua okumfo na chese wanhwe ya eno ye betimi do akọ enadwafia so nkonda nyina na mposi ye betimi asen esanse eye bonofosem ena osusu se wo pese wo ye no entiano so eye amamra asem no ekasai okopiem ewo Zimbabwe a wonom agye atomonte ye chew ewo Zimbabwe se wo bo tirimupo se obetu aban agu a na chese wanhwe ya yebetimi enso so abua eye kumfo wa bra yensa som no nti o kire se o mokoto aba no omra sebedwafo no mako aduokononkon ene wonom to aba no kire mu se sefata sesa amamra etimi eye adwuma ene emu eye du enso wonom so esori ti ase da bi sa amamra we be ye adwuma wan hwe be ha dwene pa na enso sem no kazai ade ne de dodo na no ena kese o ma gia tumanti na no kase de ya amamra ewo eye Zimbabwe man mu untimi motrimu po untimi kwa kogina ba bi se menya aba na meto aba na gu no ye chiwa waso be ye hyepa ani abusu ama ye nyina nkofo ya so ohye so na yemfa kasebo no ensi ha
Kwame Asante de yakwa ba fontentan kase no so technician on duty I Mr. Billy man no akenkan fo wote yenka ene anape ye me afia